iwe aburo gwokora asendekereza abatamizi Tubatangirire a program yaitu ya Kitara TV manya enfumo zorunyo rutoro na nyobu singe Patrick owempaka atuoke omusingo. Waitu omusita. Yeso omusingo. Abantu bakwendezewa manye enfumo nikie kiki. Kana titakagenzere maiso. Ibara anka bukia. Atuhura job pako. Amota omusita. Kandi na mukama tukozere kurungi. Akulinda kabumba waitu. Nemirimo ya kabumba nayo tugikora ekorwa kandi ekinde kinyina kujukiza omusingo ego musi tugira omuntu otweta crown prince nawo aliyo bamweta rukid nawo aliyo ku producer jamuntu hagekisana abo kuba ito rabaganda bwana baza kabumba sema ko kiro tabura nikiye sangale yamba go tabura naito white crown prince alo kandi omwana wengoma n'obeta owengoma nate tujambaza oga wewe tukwija TV hati enfumo musimu ego musita bigambo bya magezi ondabire hara tineko kandi enfumo zino tuzikosa haingi abandi enfumo baziraba mu meaning orunda amakuru babihiro koleko omuntu kubihirirwe abandi enfumo zino bazikosa nibahana na hana waye rundo ataliwe baitu nakosaki enfumo kandi abandi enfumo zino tuzikosa mu makuru ga mabara ninduko mwana wange ibara nkozese izeki orufumo abo kuba ni ha makuru gona nkubanga serekere hato musita hato musingo abo kitachwire mu enfumo ezo ati bunkuba ninduko mwana wange ibara buli nkujuka nkakugambaho harufumo ruli ekyaisireka tikiburwa muhanda omwana wawe no muruka ibara ekyaisire eka abo kuba obaire nozara abana bona ni bafa hatono wozaire yabaho tokumanya mukame kyalikora no gumyaga mugamba wewe kyaisireka tikiburwa muhanda ki orundi nawe kirigaruka kikole kimutuwarane tineko mabara galoma inga haganya kugambira gali mu mfumo na gafa abusa wera nawe ali mu rufumo omo bagutatira ati butukuija hakoleke kiniga hano omujunga kiragamba valuga kubaza ebigambo ebikuhemura omuntu bwali kuchwera orufumo na kuhemulira bunyoro hano mulingo tumanyire abajolekeze ekiniga ekikiraho rundi oyolekeze oli mudoma na yenda koleka oli mudoma mali ole meiro aloho orufumo orugamba nyowe mukama wekibuno nkugambye ati nkozeki tinyampira tiniri baiti wole meiro tukole turole orondoli na kugamba ekyobuhemu omutabanizo kamutabanzo akugamba orusosozo rurafa runena akanyama kaki kanyineka tukamanya akanyama kanyineka ati aleho enfumo ezokugonza ezizi side zone nizolekyo kugonza kale enfumo zintu tibaswera side kuba nkusoro kuchwera nindichwera abantu babiri baitu ruina amakuru kandi abiri nchiro rufumo rum abwen eiraru akunovere bwatandika kwokiyenju atandikira hayawo abukuba akagoira rakozereki akunovere niwe amuli omuntu gwaye niwo olimu nikimanyisa butugaro ka side ntingu bunananya kugondeze muno nkahika yo haiguru nkakitera ndibanza kuijukoha wansi abukwa wange kandi nibakuoleka ntingu bundi bampikire mbusobozi babaire wankozere kinte kibi nditandikira haloha halinyo haliwe abukuka nkorera kibi hati nyino busobozi
obukubonereza njo bagamba agwiraru akunobere atandikira nju yawo bwagamba bwayo kiyenju atandikira nka hayawo hati enfumo zindi ebike bitulinamu twakabaza kuruka amabara hakuoleke kugonza nekiniga ekiti kya kasatu tuhanira mu lero zine enfumo zino nizo tukyakirire muno kola kuhaniramu no tunura omwana waawe asiba yandaire no mugamba iwe aburo ogwokora asendekereza abatamizi iye tulina byokora amakuru gorufumo ate omusingaho amakuru gorufumo abura ogwokora asendekereza abatamizi hano tukutunura amakuru butukuba tugachuyire tukuba ntumanyisa omuntu wena orunda ataina mulimo obwire bwobukira abumara mbitagasa ate obukuboine bijubyo je bitenda akora nomugamba we abura ogwokora asendekereza abatamizi hati bakubaina amagezi namanya tihano ogunkwasire gubi ntingo nyina kutandika kutunga ebyokora neko ndekeki kusendekeza abatamizi kandi nkusima monentekane zeno webale kujagana ekitekezo kine kyokwegesa abantu enfumo kiba kirungi muno abantu enfumo tizikozesebwa baduma enfumo zikozesebwa bagezi kana omusingo ego musiti omuntu abaliza mu nfumo olulimi lwaba nakora narutegereza kandi narumanya butuba tugenzere embugenyi ego actually ekikuhuniriza enfumo zino kuzikugamba tinyina nokuzimarayo nkuba nikyarutandika oti nkaruiki omanye okusokubaza orufumo nindukangia hagati iye nokora norwetegereza bokuba otunulire orufumo nka baitu bojo katta kuhura kagambo akarungi ate akagamba akarungi omunyo nagamba akagamba akarungi niko ebyokulya bihire akagamba akarungi karuganka mukichumbiro hati nyowe nkuba nani ngabaitu bojo katta kuhura akagamba akarungi abo kote maika ruganka kikumasa nkuba ni nkugamba baitu bojo inywe tukulya sazinga tiniko hata obusingo entekane zenu tujja kuba kugabulikaire kandi nyondoho nja kujaga nyegese abantu nikyo nkwendera kandi abantu bo basobora betegereza mali omusita abantu nimbayijukia akatabutuka leta nkoko twabaraganize tuna Kitara TV akatabuka kuhandikwa actually kali mu stages ezikoraki ezikumalira tuiname enfumo nyingi enfumo nyingi tagantukaho bwire kandi akatabuka ja kuba hamuhendo abanda kibamanyire bay Ruganda kandi omusingo mbaye nyetaga butwaga tutakateire enfumo 2-3 ina tubazege ebigambe bikuterekereza orunyoro rukyamire no sangoli nagamba bojonye emberayo echukire oli narugaye nakugamba bojo kandakalire emere ota ite kuchuka tumanyire omwika oruni nogamba ehindukire atali kuchuka kandi embera erinyikara orunde mpinduka yobwire atali embera okuba tahire Buganda mwebale gonza Kitara TV mwebale kusagika program eno abarozi mwikaleho ganka bulikiro mutanagiriza enfumo zaitu mutanagiriza olulimi lwaitu tukwataganege buli kya kasatu na kya mukaga amabara nsigaire ndi Businge Patrick owempaka atoke omusingo ndino omusajja wange atuhura job pako omusajja omusita arokuwera amoti Kitara TV Kwegesa Kumanyisa. Kitara TV Kwegesa Kumanyisa.